mara abantu nubwo bavuga gutya ariko si eh umva man nibyo ndi kukubwira kandi we yatangiye avuga ukuri avuga ko iwabo yavuze ngo iwabo ni mu Kagogo ariko iwabo barasenyutse ngo ubu ntiyabasanze arya si kumuramza yavuze none kumuramza toilette yari mu Kagogo bari kuyikorera bakajana bari kuri kumuramza ureka toilette vuga inzu yabo bari kuyikorera bakayizana tuvuga uwo mwobo bari kuwirukana isi yari kwikorera umwobo twarahomesheje bari kubaka public toilet ku Kirungu abantu bazoza bazamuka kuza mu bihugu ikosa rikomeye cyane reba twirwaneho ije guhangana na iriya coalition yose y'isi yose nirangije no kubakira toilette mu misozi bagenzi bazamuka ariko abanyamurenge mukomere mwihangane ibi bihe tuzobivamo aka gasuzuguro tugomba kukikuraho tugomba kwinamuraho inkote y'agasuzuguro ngaho twirwaneho nafata umwanya mureke twumve twirwaneho muraho neza muje ko nawe waducanze wavuze ngo reka ngo tuze ngo twumvishe uturirimbo ngo tureke stress oya nari ntegereje gutya ngo mare kuvuga nyishiremo none ko ndumva kandi nawe ari byo wasubiyemo ariko ntaco bitwabaye rwose ni ukuganira ariko nje ico numva nashaka kuvuga ni ukuri batubwiye amakuru kare njewe umuntu nategereye ni Muhire Dudu. Muhire yavuze ngo amakuru y'uriya mwana w'umukobwa arazwi, misiyo yamuzamuye irazwi, abamutumye barazwi. None se nimba hariho misiyo yamujanye n'abamutumye kandi mu bamutumye akaba ari bo agarutse ari bo yahaye ibiganiro kuko nabo bari ko bakoreshwa, none se twebwe turumva ko yari kubigenza ukundi gute mu gihe ibyo bamutumye wenda atashoboye kubigeraho, yari afite kugarukana ikindi kintu aza kubabwira kameme nko kubereka yuko ibyo bamutumye niyo atabigezeho ari yahuye n'ingorane nizi kubera ko misiyo yiwe yabaye defayi. Ariko mukuri guhari twirwaneho cyangwa alliance muri rusange nta kibazo ifitanye n'u Rwanda, nta kibazo ifitanye n'abanyarwanda. Nimba havuyemo abo banyamakuru bashaka amaronko yabo umwe babiri batatu, abo nabo ku giti cyabo aho Rubayita turamuzi ni nyamuhabwa n'induru, aho yumvishije hari agasaku niho azamukira. Je natangaye kubona ngo Rubayita kera ngo ahotinze ngo uriya mukobwa nawe nimba azi ko kuvuga no kuvugwa ariko gukomera ariko kwamamara sinzi, ariko ibyo rwose nuko ari umuntu udashaka kumva kuko abantu nkanje namubwiye ngo nimba waragize ibibazo ibyo byose wagize ukaba ushaka ubutabera, ntabwo ubushakira kuri kwa Rubayita kuri channel ya Rubayita cyangwa ku ma YouTube channel, genda ushaka ubutabera mu bundi buryo, ariko atari ukuza kwimena inda ngo wumve yuko ngo wawuvuga ngo bakugirire impuhwe n'imbabazi, donc wumve ko abari bo bagufiteho baguhahaye, no ko baragucuruza. Bamwe wenda nyine nk'abo bafite ama YouTube channels bagira ico ayo ma views bagira ico babahembwa,
ariko abandi nabo bakunda gukamisha utuntu tudashinga tudafite 11-12 ngakora kwa Rubayita nta kindi baba bashaka gusa nico ariko mukuri guhari nta kibazo gihari uriya nibamureka avuge ejo azova ku mihanda azoyivaho kandi revolution irakomeye kandi irakomeje ntaco cogoza pi singaho ku Kirungo yazamutse uyu munsi niwe waduye yakubitiwe ayo makuru ariyo mutubwira naho ibyo avuga ngo nta intelligence none se yafashwe n'iki mission yari mujanye yamenye ni bande bayimenye ni bande bamufasha nimba nta intelligence twigwana ifite yo gashimye ahubwo kuba baranamurekuye agataha kuko ibyo yashinjwaga yego n'ubwo buvandimwe burimo wenda reka nze kunganire kuri aka kantu twirwaneho reka tugire kino kintu ikibazo ni uko abantu nimba tutabona nimba tutumva iki kintu baraza kuvuga ngo rego ngo igisirikare ngo twirwanire ngo si profit bageze aho bita fande general mechanical nta maspace hano yakozwe ukabona abagabo abasore safunwa bakaza ngo se ngo afande ngo se Matama ngo ninde ngo wamuhaye ngo kwigita chef d'état major twirwana izo ntimwabibonye izo bitandukaniye hehe kuki tubona ibintu tukabibona ariko tugomba gusa gukomeze kuba reka mbabwire icyo tugomba kubwira abantu ibyo zo kuvuga ngo ibiki icyo tugomba kubwira abantu ntawe tugomba kwisobanuraho twirwaneho nimba ari igisirikare kiri feke kuko mubivuga iramaze twebwe ba nyiraco mukiturekere muyiturekere ubundi bibarebaho ko yabahangaritse ubundi murinda muja bibabera umutwaro mukaremererwa ye hari uwabasabye ngo ubundi niki kibaremereye kuba twirwana atari professional kuba ni hehe muhamuribwa cyane twirwaneho uriya mukobwa cyakoze nawe aranivuguruza abana batanu bitega brigade bakayikubita none iyindi ikintu gitegerezwa kubaho abanyamurenge bagomba guhaguruka abakozi batwirwanaho ni twebwe batwirwaneho nitwe tuyishigikiye ni yacu iri mu maraso n'abavandimwe bacu uko imeze kose iramaze naho ibindi abantu haza kuvuga murabona baje kwituka hano turi kugeza ku muyobozi mukuru afande Sematama ngwise ngo ninde wamuhaye ngo kwigira ngo chef d'état major ibyo ntitwabizi bimaze imyaka ingahe ibyo se kibiraza guturika uyu munsi ntibizavuzwe hano ntibizavuzwe icyo abantu rero bategerezwa kwemera bategerezwa kumva nuko twebwe abanyamurenge tuzi icyo twirwanaho yakoze kugeza kuri ano masaha abantu badakuramo inkweto abantu numara wewe uze munyempuhwe we munyembabazi munyarukundo dufite abamama dufite abapapa barwaye babuze inzira zo kwivuza imyaka 9 irashize bamwe babiri mu kuruha bagapfa kubera paracetamol dufite abana baraswe ko mutarahaguruka ngo muvugirega noneho ariko ikibahagurukije uyu munsi dore abanyamurenge niko babaye barimwe amacakubiri turamaze ayo macakubiri ni bande batayafite muzamubona gusa abanyamurenge amaso yanyu yabafunguriye kureba abanyamurenge nibo bagira amacakubiri
nibo muza mwumva ko mwohuza abagomba kuba umwe. Abanyamurenge si injiji, abanyamurenge ntabwo ari injiji. Gufata katuni igipopi akishyira isi yose igahaguruka mu gihe dufite ibibazo by'ingutu. Ikimbabaza none n'abanyamurenge nabo bakaje hariya bakaje nago koreje gusobanura iki? Murere gusobanurira nde? Mukanabasha nyine mugatinyuka mukavuga none ngo u Rwanda mutekereza ko abari imbere yanyu abo banyamurenge abari imbere yanyu mutekereza ko ikisigaye cyo kuja kwisobanura. Dufite abagabo nimba ari kuvugana n'u Rwanda bavugana n'u Rwanda bazi ibibazo by'abanyamurenge bazi agahinda k'abanyamurenge. Ariko abantu bari hariya nyine bagiye ku YouTube bagishaka gushaka views, namwe nyine barabahamagaye murakotse isi yose iraje ngo muze mwumve iki? Muze mwumve ibitutsi, muze mwumve incuro, muze mwumve abantu babacurira, muze mwumve abantu babaheza amateka ngo kubera ko mutagira guke, kubera ko wewe uraza kutubwira kubera ko ibyo dukora wategetse nde? Wahayarinze nde? Ninde mukozi wawe watunye kuri Twitter Space? Ninde mukozi wawe watunye kuri TikTok? Ninde mukozi wawe watunye kuri YouTube ngo aze kugusubiriza? Usibye urwango rw'abantu bafite mu mitima yabo bamara bakitwaza. Murabona mwabaye protocol y'abanyamurenge. Abanyamurenge ntabwo ari insina ngufi, nubwo turi mu bibazo yaba ari gusubizanya namwe turabishoboye, ariko nta mwanya. Nuriya mwana jewe maybe ari na victim, maybe afite trauma, kuko nabyo birashoboka. Ariko igitangaje kinababaje giteye agahinda no gufata umwana w'umukobwa uri hari isiga ikamutunga kamera. Maybe nibyo akora, maybe arabizi, maybe ntabizi, maybe azi ko bifite ingaruka, maybe ntayazi. Ariko abantu bari mature enough bazi iby'ubwoko bw'abanyamurenge bahabuhura nabyo. Kumuraje gukora ngo kumuraje gukora analize ku mukakomeretsa abantu. Abanyamurenge bafite ibikomere bamaranye imyaka 9. Akagasuzuguro kava kuki? Kuko abantu batiyubaha, kuko abantu bagerageza kwibungabunga, abantu bakagerageza ariko ukabona umuntu araje incuro ya mbere, incuro ya kabiri, incuro ya gatatu, incuro ya kane, incuro ya gatanu. Abantu bagende biyubahe. Abanyamurenge ntabwo tuzaducokoza ntitwobuzuka gusa ngo tugende hariya ngo ubone umunyamurenge ngo yagiye ngo ariko mbabwiza ukuri. Sinzi ijambo riza rivuga ngo nimba ari Esther ngo baramusuzugura bavuga ngo bamusuzugura n'Imana yabo. Sinzi sister twirwaneho untabare niwo uzumenya ibipande. Kudusuzugura ukadusuzugurana na twirwaneho, ukadusuzugurana na twirwaneho, kunagasuzuguro tutazemera. Abantu bari behind yabyo mugende mu bimenye. Abantu bari behind yabyo bagende babimenye. Jewe icyo nsaba abanyamurenge, muhaguruke muhagarare inyuma ya twirwaneho. Twirwaneho ntaci ico yagombaga kubaha yarakibahaye, ntabici dafite. Twirwaneho yaduha abanyamurenge, yaduhaye imbaraga, iduheza amaraso, iduheza umwanya wabo, iduheza. Uyu mukobwa simuzi, sinshaka kumumenya, ariko jewe abo ndi kubwira n'abantu barimo bakoresha uyu mwana w'umukobwa bafite urwango rwabo ku banyamurenge. Akantu kose iyo gakomye baza birukwanga, akantu kose gakomye ku banyamurenge baza birukwanga. Kubera
agasavayivinga akabaho y'imyaka yose, agashaka inzira, buryo bazavuga ko arishakira inzira no mu butayu. Ariko uyu munsi nta n'ipfunwe nta n'isoni abantu uko baraza nk'abanyamurenge ngo twirwaneho twirwaneho twirwaneho, imaze imyaka yose ihangana, itagira ibitari, itagira ariko bariho. Mureke agasuzuguro, kuko abanyamurenge yego dufitemo ibivume, ariko iciza ibintu bimwe twaraje turabivuga. Nababajwe n'ijambo ry'uriya mudamu Red B, I respect her, ndamwubaha 100%, ariko kuza ngo kubera iki ngo umuntu avuga agahinda kiwe, nta wavuze kuriya mukobwa atahuye n'ibyo yahuye nabyo, nimba yarahuye ntitwari turimo, ariko hari agomba kuja kwivugira nimba yararenganya akarenganurwa. Iciza nuko abamurenganura bahari. Yavuze ko iwe yubaha Fane General Makenga na Fane Byamungu, abo ni abayobozi bakomeye mu camo bashobora kumurenganura, ariko atiriwe aja gutuka ubwoko bw'abanyamurenge. Nta muntu n'umwe wigeze uvuga ngo yaye abantu twubahane. Icyo nari mvuye kuri uyu mudamu Lady B, nimba ari Lady B I think niko yahoze yitwa, je nababajwe nuko banamumana ngo ba XP ngo batuka ngo president. Kuko Damien nguyu hano, Intare ya Kanwa nguyu hano, rikaba ari bo ntanga nibo bagabo bari hano. Kuko Damien yazamuka cyangwa Intare ya Kanwa hano akaza akavuga ngo XP yatutse u Rwanda kugeza tukana umukuru w'igihugu, abanyamurenge baraceceka. Njuyu hayivuga, Njuyu nijo washize XP hanze, mfata amafoto ye nyashyira hanze kubera ibitutsi bye, kugeza ubwo mfata n'umuryango waje n'abana baje amanika hano kubera ndi kumubwira ati va ku gihugu c'abana, twagize ikibazo cyo kugira leta mbi. Abantu bazobesha kugeza ryari? Kubera ko umuntu ashobora kuza guhimba, nimba ufite ibyo supportinga, nimba supportinga Yorubayita, ibyo birashoboka. Ariko kubera twashwanye n'abavandimwe bacu ntitukivugana n'utugara, dufite iki n'utugara, ariko umuntu akaza ngo ntabwo ngo bene wacu ngo batuka ngo Rwanda ngo tugaceceka. Koko tugaceceka? Urabihamya koko duceceka? Urabihamya koko duceceka? Jewe sinzanakenera iyo binageze no sinzanakenera no kubivuga, kubera kuko ndukunda nta warunkundishije bindimo. Kuko nta nubwo kuza nje kuvuga urabona nkunda u Rwanda cyangwa ngo uvuge umunyarwanda neza, ibyo ntabwo ari byo bisobanura urukundo namba. Kuko nari kumenya ko benshi bashobora no kubivuga ku kanwa, ariko bitari ko jewe sinkeneye kubivuga, kubera ko ukuri kuri mu mutima, ukuri kugaragarira mu bikorwa jewe nkora. Rero kuza ahangaha ngo kubera ko ngo impamvu ngo kubera ko ngo ba XP ngo baravuga bande, muvugisha ukuri. Nimba tuza hano tuvuga ukuri, nimba ikosa ryabaye musasi inzobe, ariko kuza gusuzugura abantu. Hari abantu batemera agasuzuguro, hari abantu batamenyereye gusuzugurwa, bakuze bitunga bigaburira, kabone n'ubwo uyu munsi bimeze uko bimeze, ariko kugeza kuri uno munsi ntabwo dusabiriza. Ntawe turaje gusabiriza ngo atuhe umutsima wo kurya, nubwo twakwiriye imishwaro, ariko still turatrayinga kumanaginga even n'abavandimwe bacu bari mu makambi, tukamakinga sure ko bariye, tukamakinga sure ko bashingiwe, tukamakinga sure ko uko ubushobozi bwacu bungana nk'abanyamurenge nta mwene wacu urengana. Ibyo abantu bagomba kubimenya. Kuza rero kugira ngo wenda ngo abantu baradutwarira mu nzara, ntibishoboka. Sinshobora kuzuka uyu munsi ngo ngende ntore uyu muntu,
ariko umuntu nimba aza akadutora kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu umwaka ugashira nikaba dushakaho rero sister twirwana wafata ijambo mumbabarire navuze amagambo menshi ariko ndababara bikandya jewe iyo umuntu nzi ko ari mubi kugeza naho mufata abantu umuntu nkabareke muzi amagambo azavuga yaba ari kuri twirwaneho yaba ari kuri M23 yaba ari ku gihugu cy'u Rwanda ukamuzamura muri space yawe ngo niwe mugiye gusangira ibiganiro niwe tekereze nkabareke ba nyiri ngoma baje nibo muhamusangira ijambo kandi basa muhurire ku munyamurenge muhurire kuri twirwaneho mugaragaza uburyo twirwaneho ari nimaraje mu bijabo nishimye babwiza ukuri nubwo wenda nje mvuze nubwo hari abavuga ariko hari abatira mu mitima hari abo musogota bagaceceka musangiye urupfu musangiye amaraso rero nitumenye ikibazo dufite nimba dufite umwanzi uraye ku marembo ariko abantu bakarangazwa n'ubusa abantu bagafata akantu k'ubusa je niyo mpamvu nagezeho ndavuga nje naranababwiye ndababwira ati okay abantu ni bari mu bucuruzi bwabo nimba tuzi ko abantu bari muri bucuruzi bwabo bahaba making amafaranga why tunabigira big deal ko dufite akazi kenshi ko gukora kukidufata ibintu tukabikururiza umuntu muzi ko nta sister twirwaneho ngafata ijambo ariko nari narishiye muri twirwaneho mu mbabarire ngaho twirwaneho na oya sister nakomeze bijabo isukari yaza netere nibigira zambe hafi iyo bari kungubita kuri telemometere nari kumera nk'igase mukadi y'amasunzu yamize ngo bamukubite muri skaneri isonera mu nda ngo amare abantu bariruka bazi ngo ibitaro birahiye umuganga arababwira ati nimutuze ni simukadi masunzu yamize n'ijwigirire hariya muri skaneri nanje bampima muri iki cyumweru ndakurahiye skaneri yari guturika kubera isukari yari yagiye hejuru none ga yabaye nk'impanuka iriya ya kumanywa hari abagabo bavuze barimo Muhire n'abandi bose numva neza ko igabanuka neza iratibuka ngo itibuke gutya namangira inyota ngo tomere igikombe cy'amazi numva neza kwishizemo ndavuga ati ndaguhamisha igitego ndagitsinze ariko tituzorekaga kuvuga dufite umunwa ukuri muri mu kubona ningaha abantu iminwa yatugoye guceceka ariko kandi tuzoceceka ico ni ikintu nemereye twirwaneho ndababwira ati mugume ku muheto umunwa iyo ndambara y'umuntu sha mukabona irananiye muzohebe tinzoyirwana nzoza ndeba uwavuze mutambikirize naca hakurya nce hakuno namanuka nzamuke ariko umuntu uzokora kuri twirwaneho mwabantu mwe naravuze ngo urwo rugamba ndarushoboye kandi narababwiye ngo ntibakarurwane nanje ubwo nzorurwana ariko jewe sinsubira noneho kuvuga kuri uriya mukobwa sinusubira kumuvugaho naje kumenya ko noneho termometere y'ibiyobyabwenge yarageze mu rwego rwo hejuru ndamubwira ati ndakuretse kandi namuvuyeho ngiye kuvuga ku muntu wese uri mu gutekereza twirwaneho akaba nk'uzosubira kwitekereza kwisuzugura ico kintu uyu munsi byabaye kuri Fani ariko n'abandi babifite mu mitima yabo mubigumane mu mitima yanyu mubibashiriremo ariko umuntu uzohaguruka kandi akavuga ngo twirwaneho abahungu bamaze imyaka 9 mu gishanga
naramubwiye ndamubwira ati Fani uzomenye ko wewe urashobora kuvuga ko twigwanaho idafite intelligence ariko muyaya iyo ari ku meza n'abandi n'abagisegete baza bicara bakavuga ngo buriya bwoko n'abagabo kuko ndabizi ko n'iyi Amerika muvuga ngo irakomeye bayijanye kuri tele muri rami imisozi ndakurahiye twobazunguza bakavuga ngo ni ngumi kwa ngumi ta drone iri hejuru bakavuga ngo ni ngumi kwa ngumi turi hasi twese ndabarahiye turi hano tibokozamwe muri twirwaneho narababwira ubushize ndabwira ngo nyuma ya Isiraheli itinze mu ntambara ikindi gihugu gitinze mu ntambara ubu nyine none sose nkamvuga ngo ni ngo twirwaneho ni igihugu iriya ukuye Isiraheli